Bathumbešu mogolo jana o re gorosha go ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC tšeo di tlang go yena ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. Turned against us. You have sold out our clinic. No. O ile go a tsoga mmodubudu nakong ya ketelo ya mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa ka mošate wa bapo ba Mogale ka provinseng ya North West. We are equally encouraged by the continued uptake of the online voter registration portal. Go letetše gore tona ya pušo tirišano le merero ya magoši Velengosini Hlabisa a tsebagatše semmušo letšatši kgwedi la dikgetho ka morago ga mafelelo a beke a mafelelo a boingwadišo bja dikgetho. Bathumbešu Msirote a olle re thobela nna ke lebeseng ka dimeng go rialo nna le mofetoledi wa polelo ya diatla wa Rao ka Stan Letlalo re romile ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi. Tša mathomo ke tša gore mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o eleditše maAfrika Borwa go tšea karolo mererong ya naga ye seo ka ge batho ba go feta dimilione tše 11 ka nageng ba se ba tšwa ba ingwadišetša dikgetho mo mafelong a beke a boingwadišo bja dikgetho. Ramaphosa o be a bolela seo nakong ya lesolo la boingwadišo bja dikgetho ka Madibeng ka nkenyana ga Brits ka provinseng ya North West. Go tsogile mmudubudu nakong ya ge mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa le sehlopha sa gagwe ba fihla ka mošate wa bapo ba Mogale ka Madibeng. You have turned against us. You have sold out our clinic. Yes, sir. Your hands off me. You are going to listen to me, all of you. Efela morago go ile go a theošwa maswafo fa mopresidente a ile go a dumelelwa go tsena ka mošate. Bapong currently does not have a recognized Khosi. We don't have a traditional council. The community administration is at a standstill. You can go anywhere in the community, they will tell you. Nobody ever sees these people that the government has brought here today to say, Kiye Khosi. So now that's the issue that we have, that we've contested the leadership. We are demanding that they release those reports and actually appoint so that we can have a way forward. There's no service delivery. People don't have electricity. People don't have water. There's illegal mining that's rife. Ge go etla boingwadišong bja dikgetho bathegi le maloko a ANC ba bonagetše ba thabetše go bona mopresidente wa bona le ge dimilione di se tša engwadiša Ramaphosa o ipiletša go batho ka moka go kgatha tema dikgethong. We are sending out a very clear message that our people must get involved in citizen activism. They must get involved in the affairs of their country. Sitting back and not doing anything about where the country should go is not the right thing to do. So the enthusiasm that I'm seeing in young people coming forward to register tells me that this time around we're going to have many more people who will come out and vote. Ka moswane mopresidente Ramaphosa o tla eta pele lesolo la ANC la go ingwadišetša dikgetho o la Emalahleni ka Mpumalanga. Go letetše gore tona ya kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši Velengosini Hlabisa a tsebagatše semmušo letšatši kgwedi la dikgetho ka morago ga mafelelo a beke a mafelelo a boingwadišo bja dikgetho. Tsebišo ye e hlatha selo se bohlokwa tšhupa mabakeng a dikgetho ka nageng ge mebasepala e le gare itukišetša dikgetho ka dibatsela. Bjalo a re lebeleleng taba ye ya boingwadišo bja dikgetho go ralla le naga. Nakong ya ge a boledišana le babega ditaba ka Gauteng, Johannesburg, mohlankedi mogolo wa komishene yeo ikemego ya dikgetho Saema Mabolo o laeditše gore boingwadišo diprofenseng tše dintši bo sepetše ka thelelo. Ga e sa le go tloga mathomong a boingwadišo bja dikgetho tša pušo selegae bokgatlampana, profense ya KwaZulu-Natal e ngwadišitše palo godimo ya bakgethi e latelwa ke Eastern Cape le Gauteng. We are equally encouraged by the continued uptake of the online voter registration portal. While online voter registration continues, the users may experience delayed responses owing to volume on the free data facility.
Re sale ka Gauteng, Commission ya dikgetho yeo e ikemego ka profenseng e re bakgethi ba go feta dimilione tše 6.6 ba ingwadišeditše go vouta. This is an opportunity for South Africans now to come out and register in numbers and vote in numbers to ensure that the local government works and its people that they know who are able to provide these services to them. Ka Limpopo, motlhankedi wa IEC ka profenseng o re o bile le matšhošetše motsaneng wa Gatšhokwe fa o setiši sa dikgetho sa sekolo sa Tlasana sa Mahlora se sego sa ngwadiša le ge e ka ba o tee ga e sa le boingwadišo bo thoma. There are areas where there are acts of intimidation. In particular, we've been made aware that there is an area called Gatšhokwe, where the people there are not happy with how the demarcation outcomes went. Go sa le bjalo ka mothata profenseng ya Eastern Cape, boingwadišo bo ile be a šitišwa ke ge badudi bao ba bego ba lebogale ba thiba ditsela ga bogareng ya dithulano tšeo di gakalago tša mekgatlo ya dipolotiki. Ba bangwe ba badudi ba ka Gauteng ka seleteng sa Kutlotharong ya Lekwa ba re ba sa phela ka tlase ga kelellatšhila yeo e falalago le ka morago ga go boelwa ka thoko mašeleng a dimilione go diprojeke tša mananeo kgoparara le kabo ya ditirelo. Badudi ba sola mananeo kgoparara a onetšego le go palelwa ga masepala go tsena seemo seo ka bogare. Go Nombulelo Maduna wa mengwaga e 75 kelellatšhila yeo e elelago kgauswi le legae la gagwe ke setlwaedi sa bophelo bja gagwe ka moka. O re badudi ke gale ba phela ka tlase ga maemo a bjale mengwaga gomme re ba etapele ba ba hlokomologile ntle fela le ge ba dira masolo a dikgetho. Thata ka ke go dula ka hara metsi, ke ka hara metsi ene ke soritše ke dilemo ke lebetse le gore di kae ke dula mona mo lentšene ga ke kgone go etsa letho. Mokgatlo wa DA o re masepala wa Emfuleni o hweditše mašeleng a go balela go dimilione tše 96 go kabo ya ditirelo e felago seo se kaonafalago. Mokgatlo o re o botšišitše ka taba ye ga makgetlo ka lekgotlatheramolaong la province ya Gauteng. Badudi ba re go elela ga kelellatšhila ga go ba ješe diwela ka ge se ama lephelo la bona. Mathata ntate wa ka ke sua ena sa leng e re hlopha papa e se le nako e telele mo go sa kgonong koloma ka dijarete tsa rona se ka le bona di jwang le bana ba kgone ba pala monko o nana lona le bisiwa kgone go bala ke monko lo kena ka tlung. Re tšhena e tla ka next door number 3 maga e fetela ka mona go wa thowela mona e kena ka tlung ene jwale bosigo ge ma bohloko ntate. Ge ya raba dipotšišo ka lekgotlatheramolao la province ya Gauteng, komiti phetiši re mananeo kgoparara diprojeke tša kelellatšhila go bala le kaonafatšo ya mananeo kgoparara ditsela a kgauswi le go fela. National and provincial interventions are currently underway. These include Section 63 interventions under the Water Services Act. Second to that, the establishment of the Special Purpose Vehicle formed through partnership between Rand Water Services and Emfuleni local municipality. Masepala o re gona la ga mananeo kgoparara go tšwela pele go ba modu wa go elela ga kelellatšhila yeo ka masepaleng wa bona. Re sa le amogela thobela SABC ke teka mengwaga e 19 gomme go ena le go tšhankgela e nnoši e ngwathelana moketeko wo le badudi ba naga ka bophara. Lefelo la mathomo e bile legaeng la bana la ka Orlando ka Soweto fao go be go jiwa mahenya go thakgetšwe šedi e kgolo e lebešitše go bana ka go ba fa sela le sela. Orlando Children's Home e keteka ngwaga e 16 ya go nea tlhokomelo kholofelo le lefelo le le šireletšegilego go bana. Mengwaga e mene fela yeo e šaletšego e botlhokwa yeo SABC e kgathilego tekanong ya mengwaga e 19. Ditheo tše pedi tšeo di nago le history di abelana ka nako ya go keteka mala le go fa bana lefelo leo ba ikwago ba bolokegile. I lack words to thank them sufficiently. SABC turning 90 years and coming to say to Orlando, we want to celebrate with children of the community.
We want to be with you on this historical day. Go Masibuku botala bo bo aperego ke seka sa golo se wa holofela gore SABC e tla se bontšha ge tsena kgaolong ya yona e latelago mola e tswela pele ka go fa tsebo go tlhotlheletša le go tlhankela setšhaba. You see, I'm wearing green, being the growth. I want SABC to grow from strength to strength, and good luck, SABC. Go le gotla gasho la SABC go keteka mengwaga e 19 a se fela ka go fitlhelela gato e botlhokwa. Ke ka go iša letšatši la matswalo la SABC dikarolong tšeo setšhaba le go tsona le go abelana gape ka nako le setšhaba seo e se tlhankelago. Celebrating our 90th anniversary without going to every corner of our society would not also be in good spirits. Bjale ka ga SABC e lebeletše kgaolo ya yona yeo e latelago mogaši o holofela gore leeto le la yona le tla tšwela pele go golela godimo. To continue building and growing from strength to strength, continue serving the people of this country with information that is helpful in making decisions about their lives, with news that is credible. Ga SABC tšea meketeko ya yona matšatši a matswalo a bo 18 go rala le naga legae la bana la Orlando e be le lefelo la mathomo la go ema leetong la go tlhola dikgopotšo go abelana ka lethabo le go keteka bogwa. Molekgotlapediši wa ditsela le kgoro ya mešomo ya setšhaba ka Northern Cape Fufe Makatong o etokolotše mošomong morago ga mengwaga e tshela a tsorame maemo ao. Makatong o etokolotše ka ge a be a sa rerišwe le go se boledišwe ka ga dipheto tšeo di tšerwego tša go beakanya leiso a kgoro ya gabo dikgweding tše mmalwa tša go feta. O re dipheto tšeo di bile le seabe se sempe le go palediša kgoro ya gagwe go dira mošomo wa yona ka makgethe. Dikgwedi tše seswai ka morago ga go rola modiro molekgotlaphethiši wa tša maphelo Marupeng Lekwene ke leloko le lengwe la komiti ya khuduthamaga ka Northern Cape go etokolla mošomong. Go sa le bjalo molekgotlaphethiši wa ditsela le mešomo ya setšhaba Fufe Makatong ke leloko leo le sa tšwago go tlogela kabinete ya Tonakgolo Zamani Sols. Tiragalo ya go tlogela mošomo e tla dikgwedi tše 3 pele ga dikgetho tša mmušo wa selegae ka Dibatsela. Balekgotlaphethiši ba babedi ke karolo ya bahlankedi phethiši ba bahlano ba ANC ka profenseng. Makatong ke moswaramatlotlo wa mokgatlo mola Lekwene e le motlatša mongwaledi ebile e le hlogo ya bjale ya dikgetho ya mokgatlo ka profenseng. ANC e ganne go etokolla ga gagwe e ipiletša gore go swarwe ditherišano tše dingwe bekeng ye e tlago. We never discuss this as an resignation in the organization, and not in the officials, not in the PWC, or even the PEC for that matter. So I've extended an invitation to her to come see the provincial officials on Monday and present a case to the provincial officials. We'll then discuss it and process the matter via all the structures of the movement until it reaches the PEC. And after that, then we'll be able to say what will happen going forward. For now, I've said that we are not accepting the resignation because the matter was never discussed in the organization. Makgotla kganetšo a mabedi a wa etilego pele ka profenseng DA le EFF a re go rola modiro go laetša bothata bjo bo tseneletšego ka kabineteng ya Tonakgolo Sol. Our communities face serious challenges. We have flood damages in 4 districts. Our communities deserve leadership that can give its undivided attention to service delivery instead of being distracted by political sideshows. How do you have an MEC who resigns from a position deployed by the party that claims not to accept her resignation as an official in that collective? It just shows that they were led by people who are extremely divided. Makatong o šomile peleng bjalo ka molekgotlaphethiši wa tša maphelo magareng ga 2018 le 2019. Motlatšatona wa kgoro ya dipapadi Bokgabe le Setšo Peace Mabe o re mmušo o na le leano la go lota bohwa bja Leqhubo Pipo Makhwetini yo gore bo se nwelele. Makhwetini wa mengwaga e 20 o hlokofetše nakong ya gae tšhidulla le sehlopha sa gabo ka France ka lebaka la go hwa lehlakore go hlotšego ke phišo. Poloko ya gagwe be e swaretše ka Qumga ka Eastern Cape.
Banamedi ba thaba ba phalaletše ka Zeerust ka Northwest go tsenela letšatši la province la go namela dithaba ka Glenmarie. Moletlo wa letšatši leo o rulagantšwe ke kgoro ya bogabo, setšo, dipapadi le boithabišo ka tšhomišano le ditlamo tša selegae tša banamedi ba dithaba. Moletlo o ketekwa ka tlase ga kgwekgwe yeo e rego Promoting Adventure Tourism and Healthy Lifestyle, e rang gore go godiša tša boeti le lephelo le lekaone. Gomme go nepile go tsebagatša meraloko ya ka ntle, temošo ka tša tikologo le lephelo le lekaone. Ke letsatsi la go tsamaya ka dinao mo sekgweng, mme ba tsaya karolo ba bašwa le ba kgale ba latela mebila e leng gona ko sekgweng. Ke la ntlha ke tla hiking, actually ke register tsona ne ke sena di-plans tsa go tla hiking tota ka gore hey mebile ya gana. Me otherwise experience again alone is very good, and it shows gore motho this is the only way you can keep healthy. Na hiking sentle ke startile ko di-girl guideseng. So ga ne re tsena di-girl guides ne re tsamaya lebaka lo lele re tsamaya mo dithabeng re campa re irang. So gona nong bona ke ka ira le 40 kilometers. Tiragalo eno e thusa go godisa bojanala le ikonomi ya selegae. Di hike tsa rena re 450 plus from Zeerust, Mafikeng, Rustenburg, Bretse, Pretoria North, Mpumalanga, Botswana ba teng, Namibia ba teng. Route ya rena ke 5 km, ke 10 km, gape ke 15 km. Route ya rena e sharpo, high popota that much, mola le mola ya elevator, but happy ya theowa. Then all in all, yona is a nice experience. This event we similar last year ne re launch as so ja re fitileng ja rena ke ja rabobedi maikelo magolo ke gore e nne ngwaga le ngwaga ene re dirisana le bone ba ngayone tota the local hiking clubs in the Northwest Province, and ka mo entseng ka teng this event e kgonne gore feletsetsa le batho ba ba tswang ko Lesotho ko Botswana, actually the SADC region, all of them they are here. Ba tsaya karolo ba ne ba itumelela bontle jwa tlhago le go palama dithaba. Sentle English, SABC News, Glenmarie. Re sa le amogela Orlando Pirates thagotse lesolo la yona la go šireletša sefoka sa Betway Premiership ka go fenya bo Setlaboswana Milford FC ka dinotše pedi go lefela mathapemeng a lehono ka Soweto. Dipapading tše dingwe tša Betway Premiership, Amazulu e fentše Stellenbosch FC ka 8 go lefela ka Cape Town. Golden Arrows le Chippa United di ralokile maleka a lefela go lefela ka Durban. Bagashiu ditaba tša rena di felela mo go pla gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go mararang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X, gešita le YouTube fao dikgatišo tša rena di leng gona le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgata go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tša go iri ya boseswai mo SABC 2 le SABC Lehae. Bešung bošego ke tau go tla re go sa rahlolana gabotse.